بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ең алғаш жаратқан Аллах Субханала ва Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла Тағаланың үзгілтексіз салауат саламдары болсын. Алланың жалғыздығына, барлығына, бірлігіне иман келтіріп, пайғамбарымыздың сүннетіменен жашап, еліміздің, жеріміздің өнігіп өсуісіне салым қосып келе жатқан сіздерге дағы дайыма Алла Тағаланың үзгілтексіз рахматы мерими, хидаяты нұру, адал рызқысы берекесі бола берсін. Құрметті бір туғандар, біз бұл Құран жашын ұйыштырып, кеше күні біздің бардық дуандан келген қарылар 30 парадан, 10 парадан, андан кейін қоз оқу бойынша ат салышты. Құдай бұйырса, бүгін азыр біз ошол жеңүүчүлөргө өздөрүнүн сыйлыктарын, белектерин тапшыруу аземине кош келиңиздер деп айталы. Чындыгында бул Куран жарышы биздин Азирети Муфтийибиздин демилгеси менен, андан кийин диний башкарма Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы элчилиги жана баягы Саудиянын ислам жааты боюнча иш алып барып аткан мекеме баары чогуу биргеликте мына ушул иш-чара уюштурулуп атат. Кудай буйрса бүгүн жеңүүчүлөр тандап аларга биз өзүбүздүн сыйлыгыбызды, баталарыбызды беребиз Кудай буйрса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Айюхал джамал карим, ихва ва ахават. نرحب بكم جميعا اليوم في ختام مسابقة محلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في جمهورية قرغيزستان، والتي نظمتها سفارة المملكة العربية السعودية في قرغيزستان بإشراف وزارة الشؤون الدينية الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبالتعاون مع الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان. ومن هنا أشكر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن رادي والإخوة القائمين المعنيين معه وإخوة في الرئاسة الدينية على ما بذلوه من جهد في خدمة لكتابه تعالى، ونسأل الله تعالى أن يزيد هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وأخص بالشكر أيضا ممثل وزارة الشؤون الدينية الإسلامية ودعوة الإرشاد الشيخ طلال الملك على حضوره الكريم لهذه المسابقة. Азыр биз эми биздин бүгүнкү жыйыныбызды Алла Тааланын Кураны менен ачып алалы. Окуу берүү үчүн Сайфулла Тарыны чакырабыз. Инна хайра ма набдау бихи хафлана ва маджлисна хазихи аятин мина зикрил хаким ятлуха алейна аль-Qari Сайфулла. Фалятафаддал. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sayfullah Karagöz'den Allah Teala razı olsun. Ötesi onun okuyan ölümünü okup verdi. Naşkur Şeyhina Al-Qari Sayfullah ala hazil kıra'a cemile ar-ra'i'a. Hazırkı söz Kırgızstan musulmanlarının Hazreti Muftiyi Zamir Qari Rakif. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah subhanahu wa ta'alaga şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar usta aytkandan keyin hurmatly ustazlar, hurmatly alimler, hurmatly konaklar, bizden hurmatly elçimiz Mas'ud Arap padişahçılığının Kırgızstandagy elçisi, bu jerde oturan hurmatly konaklarybız, bardyňyzlar hoş gelipsizler. Bugün bizde şunday uluu mayram bolup atat. Bardygybızdan iki dünýede baktululukka süýüp turgan, baktululugyňyzyň sebepçisi bola turgan bir Kur'an. Allah Taalam bardygybızdy şunday baktululuk tagdyrlary bizim maňdaýybızga жазган eken, bardygybız Kur'anyň hyzmatçysy bolup durabys. Allah Taala ömrübüzdün aýagyna çeýin şu Kur'anyň hyzmatynan, imandyň hyzmatynan, diniň hyzmatynan aýrybagan bolsun. Jolubuzdy Hudaýym şydyr kılsın. Mına Hudaýga şükürler bolsun. Akyrky jyldary şunday bir musabakalarybız uýuşup, karılarybız, oşo jaş balдар oşonun sebebinen kançalagan baldarybız şu atak daňky çygyp dünýelik konkurslarda birinci orunda elep gelip atjat. Ekinci orundu uşunday bir jetişkinliklerge jetişdik. Bul musabakalar köp bolgonu da baldarga şyk beret eken, baldarga bir-biri menen atandaşuunu bagy sebep bolgon nerse, Hudaýym buyursa mına Kur'an önükken jerde bardyk nerse önügöt degen işenişde biz Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum men ta'allama'l Kur'ana ve 'allama, silerden iň jakşyňar Kur'andy öýrenip, any başgalarga öýretkeniňer diýdi. Öýretişdin joldary ar tür menen bolat eken, gebiri oşentim oturup alyp sabak berip öýretet eken, adamlar gebiri akça tyýynan uşunday musabakalarda ötkörüp öýretet eken, oşoga hyzmat kılıp öýretet eken. Allah Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jakşylardyň arasyna Kur'andy öýrenip öýretkeniňer diýdi. Bardygybızdy Hudaýym jakşylardyň arasyna kılsın. Mına hazır çyn jüregibizden Kırgızstan musulmanlar dini idarasynyň atynan, jalpy musulmanlardyň atynan mına Saud Arap padişahçylygynyň bizdegi elçisi, mına bizden dosubuz bolgan uşunday jakşı sanalaş insanybız, mına bizde elçimiz oturat, a kişige
razyçylyk bildirebis. Alysdan gelip atgan mına hyzmatçylyk jerlerde mına bizdin uşunday kayrymdуулuk fondlaryny jetekdep jürgen myrzalarybys gelip oturat. Bardygyna razyçylyk bildirebis. Andan keyin alysdan jakyndan gelgen gonaklar bardyňarga Hudaý Taalam özü razy bolgan bolsun. Kur'anga kim hyzmat kılgan bolsa Allah Taalanyň urpaklaryndan da şo Kur'an ýelerin, Kur'anga hyzmat kılgıçylарды, ulu adamlarda çygarak degen işenişdebiz. Allah Taaladan tilep keteribis. Hudaýym bardygybızdy şo hak joldan aýrybasyn. Bugünkü jengem baldar bizdin kança kalystar uşu geçke uşul jerlerde 30 para, 10 para anan koz oku boýunça uşul jerde kança bolany sınaktan ötkürüşdi. Jengem baldarga Hudaýym dagy jakşylyklardy bersin. Dagy artda geletgan baldar gelecekde jeňişge jetişlerin Hudaýym nasip kılgan bolsun. Wassalamu alaykum we rahmatullahi we barakatuh. Hazreti Mufti Allah razı olsun. Tilek masatlarınızda Allah'ım kabul kılgan bolsun. Al-an azırkı bizdin sözgö din işleri boyunça Memleketlik Komissiýanyň direktory Abdykaryp Toýgonbaý Jurbaýeçke berildi. Assalamu alaikum. Hurmatly konoktor, hurmatly Hazreti Mufti, Elçi Myrza, şundayla alys jakyndan gelgen kadyrly konoktor, Kur'an jarşyga gelgen bizdin sınakka katышkan bizdin karykeler. Özüňizlerge belgili bolgonday Kırgızstanda mına din erkindigi bolup, din özünün kuchagyn jayıp, bizdin baldarybız jaňa ele Hazreti Mufti aýtyp ötdi, dünýölük jarışlarda algaçky orundardy alyp, özlerinin görkem okuda, tag okuda özlerinin ordun görsetip gelýär. Bul degen söz bizdin din işleri alyp bargan Hazreti Muftiýiň komandasy, şundaýla alymlaryň komandasy toora jolda baratkany, toora nukta baratkanyň bir belgisi bolup sanalat. Albatta iş bolgon jerde ança munça kemçilikler bolat. Bundan sırtkary biz şimdi hazır geçe Hazreti Mufti bizdin hurmatly alymybız Abdüşkür Narmatov bolup Kair өлkөsüne barıp geldik. Geçele sizlerge aýyp bereýin. Kair өлkөsünde Al Azhar Üniversitetiniň rektori Şeriful Azhar menen joluşup bir gelişimge geldik de barganda maksatыбыз emne? Biz mına okuw jagynda dagы biz jetekçiler Hazreti Mufti baldarga toora bagyt berip, talaş tartışdan olak bola turgan, bizdin örp adatybызга, salt sanabызга karşı gelbey turgan mamleketler menen ошондой üniversitetler menen açyk memorandum түзүп, uşular menen gelişim түзүp, ушундай okutmasak, mundan ары bizge mындай жакшы эмес, жат көрүнүштөр болбошун алдын алышыбыз керек. Ошол себептен биринчи алгачкында кече Al Azhar Üniversitetine bardык. Mundan sırtkary özüňizler bilesiňер, bizde Sowet padşahçylygynda kança degen okçularybız okuyt. Mundan sırtkary bizde Türkiýede okuyt, Buhary өлkölerinde okuyt. Ошol bardyk өлkölerdegi toora bizdin mazhapda, bizdin akydada okugan baldarybызга mundan da şart söz bergenge bolgon güçübüzdi jumşaýbys degen uwadan sizlerge berip ketemin. Al endi bugünkü Kur'an jarışyny uýuşturgan Hazreti Mufti, şunday ele Sowet padşahçylygynyň elçisi, bizdin çoň dostubuz, Elçi Myrzaga çoň rahatsızlyk bildirip ketemin. Bunday konkurslar bizdin baldarybызга dem beret dep işenemin. Bundan ары da jogorku deňgelge çykkanга şart düzület. Albatta bunday konkurslar bolup duruşu gerek. Bunday konkurslar bolbosa adam özünün bunday bilim deňgelini kanday desem jogorku deňgele görsetmege şart bolat dep oýlaýbys. Gelgen konoktor baryňızlarga Allah Taala tynçlyk bolsun, өлkөbüzde önügi össün, din islamga güç-kuvvet bersin. Baryňızlarga çoň rahmat. Toýgonbaý Jurbaýeç, Allah Taala razı olsun sizden. Hazırkı söz Saud Arap Padşahçylygynyň Kırgızstandaky elçisi elçi İbrahim Nuradiýe berilet. Al-an nu'til kelime li Maali Safir Kadim Harika Şerbeyn leda Cumhuriyet Kırgızya İbrahim İbn Radi Radi.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، سماحة أخي وصديقي المفتي، أخي وصديقي العزيز سيد طغان، رئيس الإدارة اللجنة الحكومية للأديان، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إن صلاح المجتمعات واستقامة الشعوب لا تقوم إلا على التمسك بشرع الله تعالى والتحاكم إليه والسير على أوامره والتنحي عن زواجره. وإن من نعم الله تعالى علينا ونعمه كثيرة لا تحصى أن هدانا لهذا الدين العظيم ويسر لنا سلوك الطريق المستقيم ومن علينا بالكتاب الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الهداية للإسلام أعظم النعم وأجلها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين التزام كتاب الله تعالى والعناية به وحفظه وتلاوته وتدبره والوقوف عليه عند أحكامه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه الكرام على القرآن تعلما وتعليما. Allah'ın rayımdуу жана мээрүндүү аты менен баштап, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Кыргыз Республикасынын Азирети муфтийи, урматтуу Тойгонбай Жоробаевич, Кыргыз Республиканын дин комиссиянын төрагасы, урматтуу коноктор, урматтуу карыкелер, аалымдар, баарыңыздарды келип бергениңиздер үчүн Аллах Таала ыраазы болсун. Пайгамбарыбызга саламдар, салаваттарды айткандан кийин Аллах Тааланын ыйык Куранда келген аяттар менен баштаганды уруксат этиңиздер. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Албетте биз зикирди, Куранды түшүрдүк сиздерге. Ва инна лаху лахафизун. Албетте биз ушул Куранды кыяматка чейин сактап келебиз. Жана Аллах Таала башка аятта айтат: Хамим вал китабил мубин инна жаалнаху Кур'анан арабийян лааллакум тaqilun. Хамим вал китабил мубин. Биз сиздерге Аллах Таала Аль-Китабил Мубин, ачык, айкын Куранды, Куран менен касам ичет. Албетте биз Куранды жаратканда жана түшүргөндө араб тилинде түшүрдүк. Ошол араб тилинде сиздер туура манде түшүнө алат деген максатта. Ва иннаху фи уммил китаби ладайна лаалиюн хаким. Албетте бул Курандагы кыямат Аллахтын алдындагы лаухул махфузда бизде сакталып турат деп Аллах Таала өзүнүн Куранында өздөрүнүн сөздөрү менен Куран жөнүндө ушундай сөздөрдү айткан. Албетте ар бир коомдун түздөлүшү, таза болушу, коомдордун жана улуттардын түз болушу Куран менен жана Алланын шариаты менен түздөлөт. Курандагы жана шариаттагы айтылган өкүмдөргө баш ийүү менен биргеликте көптөгөн элдер, көптөгөн цивилизациялар оңолуп келген. Куран менен түздөлүү Аллах Таала өзүнүн Куран Каримде айтат: Инна хадал Куран яхди лиллати хия аквам. Албетте бул Куран албетте бул Куран жакшы жана туура жолго багыттайт, үгүттөйт деп Аллах Таала Куран Каримде айткан.
إن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد تحصيل علمي، بل هو تربية للنفوس وربط للقلوب بكلام الله، وهو منجز عظيم يعكس عزيمة وتفاني الجهود. وفي هذا الحفل نقف فخورين بهؤلاء الحفاظ، ونسعد ونعبر لهم عن امتناننا واعتزازنا بهذا الإنجاز العظيم. Albatta Qur'on Karimde bu bir gana jattap koyuş je sактап koyuş emes, ошол Qur'on Karimde aytылган аяттарга амал кылуу, Qur'on Karimdi başka ellerge түшүндүрүп жайылтуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү өтүп жаткан Qur'on жарыштын жеңүүчүлөрүн, жалпы катышуучуларга баарыңыздарга таазим айтып, куттуктап кетүүнү уруксат этиңиздер. وأود أن أشير بأن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله تولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة، وتنفق جل ما في وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أولت المملكة بقيادتها الرشيدة وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله اهتماما بالقرآن الكريم والعناية به. والمملكة اهتمت بطباعة القرآن الكريم وترجمتها بعدد من اللغات كالروسية والقرقيزية وغيرها من اللغات الأخرى، كما قامت المسابقات له في مختلف دول العالم وحلقات الحفظ في الداخل والخارج. وها نحن وبإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، نحتفل بهذه المسابقة في الجمهورية القرقيزية، وقد تم رصد الجوائز القيمة للفائزين، كما تم توفير جميع احتياجات المسابقة من تجهيزات واستعدادات، ورصدت المكافآت الإضافية لجميع المشاركين والحكام والمنظمين، وتوفير التذاكر ووسائل النقل المختلفة إضافة إلى السكن والإعاشة، والحمد لله. Урматтуу бир туугандар, албетте Сауд Араб падышалыгы биринчи түзүүчү падыша Малик Абдулазизден баштап бүгүнкү күнгө чейин канча падышалар болсо, бардыгы аны менен биргеликте бүгүнкү күндөгү улуу мартабалуу Салман бин Абдулазиз Аль Сауд падышабыз, ошо менен биргеликте анын уулу улуу мартабалуу мураскер Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд мураскер Куранга болгон кызматты ошол Сауд Арабия мамлекети түзүлгөндөн баштап кызмат кылып келүүдө. Сауд Араб падышалыгы жыл сайын көптөгөн миңдеген, 100 миңдеген Кур'ан Каримди араб тилинде жана ошол менен биргеликте эле бир нече тилдерге которуп, анын ичинен кыргыз тилине дагы, орус тилине жана башка тилдерге которуп келүүдө. وهذه المسابقة تأتي امتدادا للرعاية والدعم الكريم والمتواصل من قيادة المملكة لكتاب الله وسنة رسوله وللدين الإسلامي والمسلمين في جميع أنحاء العالم. كما إن صور العناية بالكتاب العزيز كثيرة، ومظاهر الاهتمام بالقرآن الكريم متنوعة. وتأتي هذه المسابقة المحلية بالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية مفتيات، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة شعلة من نور وقبس من ضياء وثمرة مباركة من غراس طيب كريم. فالتنافس في القرآن الكريم يحيي قلوب الناشئة ويحفزهم على الخير. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара Сауд Араб падышалыгындагы ислам дин иштери боюнча даават жана насаат иштери боюнча министрликтин демилгеси менен жана ошону менен биргеликте эле Кыргыз Республикасынын дин башкармалыгы жана бүгүн Сауд Араб падышалыгынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги менен биргеликте ушундай бир жакшы иш-чарага баарыбыз күбө болуп отурабыз. Албетте мен терең ишенем, бүгүнкү иш-чара жаш муунду Куранды жаттоого, Куранды түшүнүүгө жана Куран менен амал кылууга өзүнчө бир демилге берет деп мен терең ишенем. وفي الختام لا يفوتني بأن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة وشعب الجمهورية القرقيزية العزيز، وعلى رأسهم فخامة الرئيس السيد صدير جبروف، ولفضيلة أخي مفتي مسلم قرقيزستان على ما يقدمونه من جهود مباركة في سبيل خدمة كتاب الله عز وجل
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şun rahmat. Урматтуу катышуучулар, урматтуу коноктор, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүндө анын башында турган улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровго жана ошондой эле улуу урматтуу Азирети муфтий Замир кары Ракиевке жана баардык ушул иш-чараны өткөзүүгө кызмат кылган баардык бир туугандарыма терең ыраазычылык билдирип кетем. Куранга кызмат кылуу бул Алланын сөзүнө кызмат кылуу болуп эсептелинет. Кимдир бирөө кандайдыр бир кызмат кылган болсо, Аллах Таала ошол инсандардын сообун көптөп кыямат күнү насип кылсын. Чоң рахмат сиздерге. Allah razı olsun. Hurmatlı elçiden. Naşkurukum ala kalimatkum al jamila al mufida ve tamanniyat. Hazır sahnaga Hazreti Mufti Zamir Karı'nı çakırıp alalı. Geliniz. هناك هدية خاصة من فضيلة المفتي لسيادة السفير. Hazreti Mufti'nin elçiге болған белеги. Allah razı olsun. Азыр сахнага кооз окуу боюнча белекке орунга ээ болгон экинчи орунга Сулайманов Муса Карыны чакыралы, бизге бир аз Курандан окуп берсин. Al-an adu al-qari Şeyh Musa liyatlu aleyna ayat min az-zikril hakim. Linakuna jami'an fi ma'iyatil Kur'anil Kerim bid'a dakayık inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Karakemden Allah razı olsun. Barakallahu fikum. Hazır ben sahnaga tömönkü ustazlarыбызды çakırıp alsam. Egenberdiyev Rahmatullah Hacı, Asrankolov Abdullah Damıla, Samidim Karakem, Hasan Hacı, Abibillah Hacı, Abdullah Karı. Bizge erte menen keçke çeyin, keçe günü kalıslar oturup, jumuş kılıp, kıymıldabastan. Bizge жеңүүчүлөрдү танда берди. Азыр биздин бул урматтуу устаздарыбыз калыстар тобуна ардак грамоталарды тапшырып койсо, мен калыстар тобун бул жака чакырамын. Калыстар тобунун төрагасы Асылбек Карыке, Анарбай Карыкем, Имамали Карыке, Рахматулла Карыкем, Устаз Салих. Gelin. Карыкем, geliniz. Asıl Naci'ge. Geliniz. Rahmatullah Naci. Asılbek Karıke. İmamali Karıke, Rahmatullah Hacılar. Şeyh Salih'ke жеткилип коебуз. Biraz сыркоолоп ооруп калыптыр. Калыстарыбыздан Алла Таала разы болсун. Азыр кызыктыруучу белек катары биздин жети дубандан келген кече күнү катышкан карыларыбызды чакырып алалы. Алгач Умашкариев Абдулла Кары. Кадыркулов Мухаммед Амин. Чыгып берерсиң. Лолаев Мехрабша. Бахавиддин улу Абдулважид. Кылычбек уулу Эрбол. Саламатов Нурмухаммед. Азизуллаев Фирдаус Кары. Биздин эң кичинекей катышуучубуз Нурмухаммед 13 жашта. Арифжанов Алим. Зубурбеков Нурмухаммед. Давранбек Ажы. Давран. Саттаров Алижан.
Mirbekov Muhammad. Mir Abdullayev Yusufbek. Evet, bakıyorum. Bekmuradov Abdussalam. Abdusami Karika. Burhanulu Nur İslam Karı. Halilov İsmail Karı. Sabirov Osman. Avazulu Bayaman. Abdümal Kalk. Esini ver koyasın. Neme eskel bir kaldır. Ha. Allah razı olsun. Damlalar. Barakallahu fikum. Jazakumullah hayır. Demek Nursultan onu alıp bakalım. Ular saparlar olup kelbey kalgan okşayt. Azыр biz negizgi белектерди тапшыруудан мурда Абдикалык Абдималик Карекени чакырып алсак, бир аз бизге Куран окуп берсе. Карекем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
نبي وكان الله بكل شيء عليما يا يا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم الفاتحة. Abdülmalik Karikem, Allah razı olsun. Azırkı söz Kırgızstan İslam Üniversiteti'nin rektoru, Alımlar Kengeşi'nin müçösü Abdüşükür Hacı Narmatov'a veririz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Yaratkan Allah Tebarek ve Teala keremetli Kur'an'da biz düşürdük, biz saktayız deydi. Başka bir ayette Allah Tebarek ve Teala yuridun liyutfi'u nurallah vallahu biafwahihim vallahu mutimmu nurih velev kerihel kafirun. Sadakallahul azim. Hurmatlı mekendeşlerim, hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Keremetli Kur'an Allah'ın kitabı. Yaratkan Allah Teala saktoogu özü kepildik bergen. 70 yıl Komünistik Partiyanın uagında da biz Müslümandardı Kur'an'dan alыстатууга hareket kılıştı. Yuridun liyutfi nurallah bi afwahihim. Özlerinin oğuzları menen üylöp Allah'ın nuru olgun dindi keremetli Kur'an'da öçürүүgө hareket kıldı. Vallahu mutimmu nurih velev kerihel kafirun. Rab kafirlarga jaksa jakpasa Allah dinini özü korgop, özü saktap geldi. Sovetler Soyuzu'nun uagında biz Kırgızstanda sanalı koldun mancaları menen sanap bolgon karlar menen sıymıktana tilek. Biroq hurmatly Müslüman, biz egemendүүлүктү alganыбызга 30 yıldan bolup kaldı. Biroq oşo 30 yıldın arasında bugün gerek bolsa biz Kırgızstan Müslümandar dini başka Kırgızstanda emes, kede bir rayonda kança keremetli Kur'an'da jattagan baldardын sanын bilbeybiz. Emne üçün? Kede күнүгө жаңы bir kары Kur'an'da jattagan karılarыбыз чыгып атат. Biz balkim egemendүүлүk alганга чейин 70 уктасак түшүбүзгө кирбейт эле. Biz ушундай keremetli Kur'an-ı Kerim tuuralı bizde Kırgızstanda Saudiya elçiligi menen birgelikte ушундай Kur'an musabakalaарын өткөзөбүz деген hiç bir oyubuzda жок эле. Kudayıma şükür, Yaratkan Allah Tebarek ve Teala egemendүүлүk bергeninden beri bugün Kırgızstanda balkim uşul jerde okuu bölümü vardır muftiyattan. Kança karыбыз бар desek hiç kim ayta almayt. Bul Allah Tebarek ve Teala köp şükür kılış gerek. Yaratkan Allah Tebarek ve Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'de la in şekertum la azidennekum ve la in kefertum inne azabi leşedid.
Eger şükür kılsaňar, bergen nimatty silerge ziyada kılıp beremin deyt. Wala in kafartum, bul jerde kufru ni'ma. Eger Allah Taala bergen nimatına küfür keldirsek, oşo keremetli Kur'an'a amal kılmasak, Kur'an menen yaşabasak, Allah Taala'nın kattуу azabı da var. Oşonduktan bugün onda keremetli Kur'an-ı Kerim'din birinci jolu bizdin Saudiya elçiligi menen, Saudiya padişahlygy menen birinci jolu ulantyp jatabız. Hudaýym birse men oýlaýmyn, bul birinci emes, kelечekde köpdegen uşunday keremet Kur'an'a hizmet kılabız degen ümitdebiz. Negizinde bugün kaçışkan ballar bari jeňiwçi. Bari jeňiwçi. Jaratkan Allah Tebaraka ve Taala Kur'an jattagan bir tugandardan silerin ümit kılamın, bir gana Kur'an-ı Kerim'de jattap kalbastan adep ahlakyňar Kur'an bolsun. Ayşenibizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din münözün adep ahlakyn suragan kezde Peygamberdi Ayşenibiz dedi, kana hulukuhul Kur'an. Peygamberdi münözü Kur'an ele. Oşolduktan siler Kur'an okugan insanlar Kırgızstanda bir gana Kur'an'ды koz oku menen emes, adep ahlakyňar menen Kur'an bolgular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala maktap daňazalagan kezde Peygamber'din ulutun, urusun başkasyna aýtgan emes, Peygamber'de ve inneke la ala hulukun azim. Sen en jogory adep ahlak eýesisin degen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de özünün Peygamber bolup jönötülden maksat emne ekendigini bayandap, innema bu'istu li utammima makarimal ahlak. Albatta men en keremetli münözlerdi tolluktaw üçin jönötüldüm deydi. Oşondan Kırgızstan'a uşular, karlar kut bolsun. Karlar silerden suralarım inşallah siler ülgü bolgula. Keremetli Kur'an menen adep ahlak menen yaşawda Allah Taala nasip etsin. Kur'andın berekesi menen Allah elibizge, jeribizge bereke versin. Rahmat, Allah razı olsun. Kema aşkuru Seyyid-i Safir ve خادم الحرمين الشريفين على رأسه ووزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة على هذه المسابقة الكريمة. جزاكم الله، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نتمنى أن نواصل هذا العمل ليس في مجال القرآن فقط، إن شاء الله في الأحاديث، في الفقه، في دروس العلوم الإسلامية في الأخرى إن شاء الله. جزاكم الله، بارك الله فيكم. Şükür hacı, Allah razı olsun. Tilek oylarımızды, maksatlarımızды Allah'ım kabul kılgan bolsun. Çındığında adamga şükür ayta albagan Allah'a ayta albayt deyt. Saudiya elçiligine, Vakıf ministrligine uyuşturup atkan bizdin dini başkarmaga, andan sırtkary mına uşul bizdin Saraksi meçidinin emgek jamaatına jana kömekteş bolgan Innova mekemesine çoň razıçylykty bildirebiz. Azyrky söz Joňorky Kenişliň deputaty Atazov Şaýlabek Garitbegiçe berilir. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmаттуу жамаат, урматтуу кадырлуу коноктор, урматтуу устаздар, алымдар отурасыздар. Урматтуу Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын муфтийи, урматтуу Замир кары, алымыбыз Абдышүкүр Нарматов агабыз, баардык алымдар кеңештери, барыңыздарга Жогорку Кеңештин төрагасынын атынан, жалпы депутаттардын атынан ушул бүгүнкү уюштурулган Кур'ан жарышты жакшы аяктап, ийгиликтүү аяктап, жана татыктууларга баа берип атканыңыздарга ыраазычылык билдирип коюуну бизди жөнөттү. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Хадисте да келтирилет. Ошол сиздердин араңыздарда эң жакшылар бул Кур'анды үйрөнүп, жана бирөөлөргө үйрөткөндөр деп. Ошон үчүн бул кыска жашоодон кийин ушул Кур'ан окугандар эртең кыяматта, кабырда ушул окуган Кур'аныңыздар өзүңүздөргө нур болсун. Мына Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнөдө ушул ислам жайылтууда, исламды өркүндөтүүдө жакшы өнүгүү жолуна түшүп атат. Биздин мамлекетте ушул ислам даават насаат боюнча министрликтин иши дагы чоң реформаларды жасап атат. Жана муфтиятта кече күбө болдук, жумада мындай 24 саат бою борбордук Кур'ан окулганды уюштуруп коюпсуздар. Бул дагы бизге чоң таасир берди.
Анан хадисте дагы айтат, силердин ошо Куран жаттап амал кылгандар кыямат күнүндө ата энеңерге тажы кийгизесиздер деп. Алтын тажы, тажы нуру күнүн нурунан да нурдуу дейт. Ошондой тажы кийгизгенге Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун. Ушул Сауд Арабия падышачылыгынын элчилиги менен уюштуруп жаткан Кыргызстандагы Куранды кооз окуу, Куранды жаттоо боюнча ушундай жарышты жыл сайын өткөрүүгө тилектешпиз. Бул дагы Кыргызстаныбызда мамлекетибиздин ушул жалпы үммөткө, элге болгон саясатынын башкаруусунун туура жолдо кетип аткандыгы деп айтабыз. Анан эми биз эл өкүлдөрү ар дайым жогорку кеңеште ушул сиздердин ушундай аракеттериңерди колдойбуз. Жаштарды кылмыштуулуктан, наркоманиядан, жаман илдеттен, бирөөлөрдү кордоп коюудан сактап, дүйнөдө жана акыретте жакшы бактылуу жашоого үгүттөп атасыздар. Силерге биз таазим кылабыз, урматтуу устаздар, карылар. Анан жалпы эле ушул алдыбызда үлгү болуп, жол көрсөтүп пайгамбарыбыздан кийин аалымдар мураскорлор дейт. Ошо мураскор болуп, улуу жолду көрсөтүп атканыңарга ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы мындай мыйзамдарды жазсак, силер болсо буга чейин жазылган улуу Куранды мындай көтөрүп жүрөсүздөр. Ошол себептен дагы бир жолу жогорку кеңештин атынан ушундай иш-чаранын мыкты өткөнүнө, мыкты деңгээлде өткөнүнө ыраазычылык, элчиликтерге ыраазычылык, дин башкаруу министрлигине ыраазычылык, муфтиятка ыраазычылык. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Жашообузда бактылуу жана акыретте да бактылуу жашоону Алла Таала насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шайлообек Карыкбекович, Алла Таала разы болсун. Тилек максаттарды Аллахым кабыл кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз азыр ушул эми жеңүүчүлөрдүн белегин тапшыруу учуруна келдик. Биринчи, мына бүгүн азыр уктуңуздар. Окуган 3 кары ушул кооз окуу боюнча месталарга жетишти. Биринчи, экинчи, үчүнчү место. Мына ушул карыкелерибизге белектерин тапшырып коюу үчүн эң биринчи 3-чү орунга белекти тапшыруу үчүн мен устаз Мухаммад Мадини чакырам. Аду устаз Мухаммад Мади литаслим аль-джаиза аль-марказ ас-салис фи кираат ат-таджвид. Ташматов Абдымалик карын чакырабыз. Кооз окуу боюнча 3-чү орунду багындырган Абдымалик карекебиз, Алла разы болсун. $1,500 белеги менен буюрса, диплому менен. Аллаху акбар. Баракаллах. Экинчи орунду тапшыруу үчүн Абчукур ажыны чакырабыз. Баткенден келген катышуучу Сулайманов Муса карыны чакырабыз. Экинчи орунду багындырган. Экинчи орун $2,000 сыйлыгы диплому менен. Аллаху акбар. Жазакумуллаху хайран. Биринчи орунду тапшыруу үчүн Алымдар кеңешинин төрагасы Абдыманап карыны чакырабыз. Шамов Сафилла кареке. Биринчи орун. Карекем куттуу болсун. $2,500 сыйлыгы, диплому акыркысы болбосун. Сыйлыкты эң негизгисин Алла Таала берсин кыямат. Негизи 3 номинация менен жүргөн. Бул кооз окуу боюнча болду. 9 кары ат салышты. Мына үчөөбү ушул белектерди алып, калгандары кызыктыруучу белектерди алышты, Кудай буйрса. Эми биз 10 пара боюнча баштайбыз белек берүүнү. 3-чү орунду тапшыруу боюнча буяка Талал Малик устазды чакырам. Аду илахуна устазына шейхина устаз Талал Малик литаслим аль-джаиза марказ ас-салис
في فئة 10 أجزاء. Talas'tan aymağına kelip katışkan Sıdıkov Salman Kara. $2000 sıylığı, diplomu. Heh, sırık. Allah razı olsun. Karikem kutlu olsun. Şükran lakum. 10 para boyunca ikinci orunga belekti tapşırığı için Ustaz Muhammed Abdurrahman Şahidi çakıram. Ad'ukum ila huna li taslimil caize. El merkez الثاني في فئة 10 أجزاء. Жеңүүчү бул жерде неме бар, дагы бар да азыр. Жеңүүчүнү да чакырабыз. Биз немеге чакырабыз азыр. Ташболотов Билал. Кичине неме кылган кылып коёк десе дагы шаштырып ийесиң. Жазакумуллах хайран. Мубаракун иншалла. Koydu. Şükran lakum şeyhana. Barakallahu fikum. 10. paradan 1. orundu tapşırığı boyunca Abdükarif Toygan acını çakıralı. Oş şarынан Yıldaşov Muhammed Rafuk karı. 1. orun 3000 AQSh dolar belegi menen diplom menen sıylanan. Allah razı olsun. Эми акыркы 30 paradan at salışkan karikelerdi azır bul jaka çakırabız. Bирок аларга тапшыруу, белекти тапшыруу боюнча бул жерге биз Саудия Араб Патшачылыгынын элчиси Устаз Маали Сафир Ad'ukum ila huna li taslimi al jawaiz. Жана Азирети Муфтийди чакырабыз. Üçüncü orun Azimov Muhammed Yusuf Oş oblastынан. Карекем келиңиz. Kutlu olsun Karıkem. $4000 diplom. Allahu Akbar. Oş oblastı aytıldı. Oş oblastı. Allah razı olsun. İkinci orun Çuy oblasından Hakimbekov Abdulaziz.
Экинчи орун Карекем $6.000 AQSh диплом менен сыйланат. Акыркысы болбосун иншалла. Şu yobulасың. Sayfullah dayadan toplanma. Sayfullah. Azra. جائزة أولى تسلمون معا أصبح كده يرسل азыркы акыркы белегибиз калды. Чындыгында аны бул жака көтөрүп кире албайт экенбиз. Бирок Кыргызстанда биринчи жолу ушундай саамалык болуп атат. Бул ошол автоунаа коюлган. Мына ошол автоунааны бул жерде элчи Азирети муфтий Шайлообек мырза сизди чакырып алалы. Абдаман Кареке сизди чакырып алалы. Тойгон Ачке сизди чакырып алалы. Тойгонбай Жоробаевич. Баягы бир жакшы саамалык болгондуктан жалпы бир тапшырып коелу деген жакшы ниеттер, бата дуа, тилектер деп айталы. Биринчи орун автоунаа менен сыйланат. Талас областынан келип катышкан Эркинбек уулу Дастан. Аллаху акбар. المفتاح مع السفير. Ключ элчинин колунда. Азыр уктан. Караптан. Мына ключ. Ачкычы машинанын. Куттуу болсун. Акыркысы болбосун, машина чоңое берсин, Кудай берсин. Алла разы болсун. Устаз جميع المتسابقين ممكن دقيقة. Азыр Сафирге Алымдар Кеңеш төрагасынын белеги бар экен. الآن هدية لرئيس المجلس العلماء لسيادة السفير. Kırgızstan musulmanlarının Alımlar Kengеши ырасылык. Жаштарыбыздын ыйык Куранга болгон кызыгуусун, урмат сыйын арттыруу максатында республикалык Куран жарышын эң жогорку деңгээлде өткөргөндүгү жана эки элдин достугун бекемдөөгө кошкон баа жеткис салымдары үчүн Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы элчиси урматтуу Ибрахим Аль-Рат мырзага ырасылык билдиребиз. Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар Кеңешинин төрагасы Абдиманап Кары Масалиев. شهادة الشكر والتقدير لمعالي السفير باسم رئيس المجلس العلماء وباسم علماء الجامعة. مبارك إن شاء الله. شكرا لكم.
Азыр 30 para толук Кур'ан жаттаган Эркинбек Дастан уулу бизге бир аз аят окуп берсин. Бул тоз окуу эмес, жаттан катышкандыктан мына ошол өзүнүн багытында окуп берет. الآن يتلو علينا بضع آيات من الكتاب الكريم الفائز بالمركز الأول شيخ قاري دستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. Карекем, Алла разы болсын. Белектер куттуу болсын. Мына ушундай 30 пара Куранды көкүрөктө жаттап, артыңардан шакирттерди да чыгара бергиле. Иншалла. Азыр сахнага Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевичти чакырабыз. Сыйлык тапшыруу үчүн. Ва ад'у иля манаса маали ас-сафир Ибрахим ибн Ради. Фалятафаддал машкуран. Урматтуу коноктор, барыңыздар мына бүгүнкү сонун майрамыңыздар аяктап, аябай жакшы маанай тартуулады. Балдарыбызга чоң мындай дем күч кубат берди. Ушуга уюштуруучуларга дагы бир ирет рахматымды билгизип, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын ыраазычылыгын айтуу менен бирге бизде мындай динге кызмат кылган диний саясатты жайылтууга өзүбүздүн кызматташы төш белгибиз бар. Мен сапардан эрте менен келгениме байланыштуу бир аз кечигип калдым. Ошентсе да өзүбүздүн сый урматыбызды билгизип, ошол төш белги менен биздин урматтуу элчибизди сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун урматтуу элчиге сыйлыгы белеги куттуу болсун иншалла. مبارك. اسمحوا لي أول شيء أنا شاكر لأخي وصديقي فضيلة الشيخ السيد طوغان رئيس اللجنة الحكومية للأديان. Чындыгында мен чын жүрөктөн Тогонбай Жоробаевичке чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. الشكر لكم جميعا صراحة لحضوركم ولتشريف هذا المناسبة الغالية، حفظ القرآن والاهتمام به ورعايته. الشكر للفائزين والمشاركين وجميع المنظمين. أكرر شكري لمعالي أخي وصديقي السيد طوغان، وأشكره على كل الجهود اللي يقوم فيها
في خدمة الإسلام والمسلمين في الجمهورية القوقازية. شاكر له تعاونه وشاكر له جهودهم صراحة، وأتمنى إن شاء الله أننا نلتقي في الأعوام القادمة وفي مناسبات أكثر، وإحنا على تم الاستعداد بكل ما فيه مصلحة وخير للبلدين. الله يوفق الجميع، شكرا جزيلا. Ошол эле учурда баарыңыздарга ыраазычылык билдиргем келет. Кур'анга кайдыгер карабастан ушул көңүл буруп келип ушул бүгүнкү жыйынга аземге катышып бергениңиздер үчүн силерден Алла Таала ыраазы болсун. Дайыма ушундай Кур'анга көңүл бура бериңиздер. Ошол эле учурда жети дубандан келип катышкан карыларга дагы Алла Таала ыраазы болсун. Мындан кийин дагы албан ийгиликтерди жарата берсин. Андан кийин кайрадан дагы өзгөчө дагы рахмат, ыраазычылык айткым келет Тойгонбай мырзага. Дайыма дин жагында кылган мээнети, жумушу, биз менен болгон кызматташтыгы бардык жагынан Аллах субханала таала ийгиликтерди берген болсун. Кудай буйурса, кийинки жылдары дагы мына ушундай мындан да жакшы бир жыйындарда, конкурстарда жолугалы. Алла ыраазы болсун. Алла Таала ыраазы болсун. Урматтуу катышуучулар, бир туугандар, азыр кайрадан багы көпчүлүктүн суроосу боюнча биз кооз окуу боюнча биринчи кезекти орунду алган Сайфулла карыны чакырып коелу. Дагы бизге бир Алла Тааланын курабынан окулуктуу жакшы мукам өнү менен окуп берген болсун. يتلو علينا الشيخ القارئ سيف الله من آيات الله البينات بالقراءة التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيه لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم يا رب العالمين بارد وسط Kur'an'ın keremeti menen keremetli ugılgın. Kur'an'ın ululuğu menen ululuk bergen. Kur'an'ın darajası menen büyük daraja bergen. Allah Taala Kur'an'ın hurmatı menen alam elinin bardığına tınçılık amançılık bergen. Musulmanlarga güç kuvat bergen. Oşonun içinde, oşo bizdin içineke bolgon, alakanday bolgon elibizge Kudayım tınçılık amançılık bergen, bekem iman bergen, ihlas bergen, ak jolungan adaştırbagın, Allah Taalam kırsık bala goru sırkawlardan, afatlardan alыс kılgın. Allah'ım ya Rabbal Alemin şu Kur'an'a hizmet, iman'a hizmet kılıp jatkan ak insan söýesini gotlagyn. Bugünkü Kudayım Kur'an mayramyzdy kabul kılgın. Ömrübizdi Kur'an menen gowaslyk kılgın. Allah Taalam ömrübüzdün ayagyna çeyin Kur'an jolundan jaňylbay ar bir kadamyzdy taştaşybızdy Kudayım nasip kılgın. Uşu Kur'an'a hizmet kılıp çurkap, uşu iş janany uyuşturgan ar bir insandan özüň razy bolgun. Oşolardyň üýbülelerinden dagy uşuntip okugan karılarybızday ulu karılardy çygargyn. Oşo menen birge mena Saud Arap padyşaçylygynyň elçisi, mına bizden oşo bir tuganybız oturat. Hudaý Taala bu kişilerden de razy bolsun. Uşu Kur'an'a demörçülük kılganlardyň bardygynyň tileklerini Hudaýym kabul kılsın. Allah Taala iki dünýäniň bagtysyn bersin. Hudaýym jamanlardan alystatyp jakşylyka janaşdyrsın. Allah Taalam kılgan dualarybızdy kabul kılsın. Allahumme Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar bi rahmetika ya Hazreti Mufti, Allah razı olsun. Dua tileklerinizde Allah'ım kabul kılsın. Jürek jırgayt Kur'an ayat okulganda, tınşap bitbeyim Kur'an önü жаңырganda. Uğayınçı jürek menen Kur'anды şükür aytıp boyu jaratkança деген izgi tilekler menen bugünkü hazemimizin ayagına çıktık. Azır men Hazreti Muftiydi, birinci katada oturgan konoktordu, elçini jana bizdin katışuучуларды çakırıp bir жалпы сүрөт alıp alsak деген tilek. Kelingizler. Karekeler, kelingizler. Hazreti Mufti menen, elçi menen
Abdüşükür Hacı, Abdülmanap Karı, As-Sura Cemaiye, As-Sura Cemaiye, Ma'a el-Mutasabiqin. Nurcigit, Rahmetullah Hacı kelingizler. Nurcigit Hacı kelingizler. Ustaz Abdülkerim, Ustaz Muhammed Madi, mümkün. As-Sura Cemaiye Ma'a Mutasabiqin. Karılar aslında otursun mu? Otur bakalım. Siz otur bakalım. O. Gel bakalım. Dayı otur bakalım. Siz de oturun ya. Adamın.